Are you ready? We gonna take it, gonna take it, gonna take it, gonna take it. Okvir chillen. Oziroma, nisem že zmrzel chillen. Jo, škoda, da ni z oknom, da bi jih pokazal. Sara, daj pokaž nam danes tvoj stil. Ej, zdaj pa vidim, da si to po Martinu si pobrala. Tvoja peta je tukaj do moje. Jebala je. Oziroma, nema tako, da se ne zavamo, ker je, da bom Ja, vam. radi 4K radi. Do I go for the puder? Zo lang geleden dat ik ziek is. Look. Čakaj. Ok, zdaj bom poslušal vse. Zmrzujem hidrove. Helpa, kako sta kaj? Poli stari, moj sonček lepo si je. Fak, nastavitve. Notr smo, kot da smo v kleti. Sončni žarki lepo padajo na naše lepe, kaj so že, marelične kožice. Si šel na čik pauzo? Ja, stari, nimam čika, pizda. Actually bi mi jedan čik pasal, še posebej, ker sem tako oblečen, si zajaben z tem, da šel. Bi mi klej, monteri mi jedan čik, ono. Samo ubival. Monteri mi klej čik, Ja, nimamo tak budget, stari. Zdaj gremo s dronom. Sara, Marcel hoče čik, da mu v montaži narediš Samo en čik. BTS. Čik, En čik mi boš montal. Ono noter v kao ustih. busta, Ja. kao v dvorani, ko Ne, hočeš. pol, zdaj sem naredil, sem že svoje naredil, pol montaž. Ok, dober, bom. Za nagrado, evo. Evo, za nagrado dobim čikov, isto ne znam. Glej, Marcel, pohodil, glej, Daj, Marcel, pretvari se, kot da ti je vroče. Take it to the top. Ja, no. Še enkrat, Še enkrat. ki nisi šel steady. I'm gonna take it to the top. I'm gonna make it to the top. We're gonna make it to the top. We're gonna bring our hands up. We're gonna bring our hands up. We're gonna bring our hands up. Behind the Iron Ring, content. Lahko bi kak selfie, ne? Ja, kaj je to? To je video selfie. Moraš vrno zategniti odpred, se zazreti v njo in bolj kot ti se zazreš, se ustaviš, ker se čas ustavi. Marcel, da ima lepše noge, da je, ker tudi čudno zgleda neki. No. V enem filmu, kaj je že, Disaster Artist, ste A ja. gledali? Ko Jaz je sem tisto, gledal, ja. Oh, hi Mark. Oh, hi Mark. Pač, on tak milijonkrat ponavlja in pa, Evo, oh, hi drug. Mark, to je zelo morala tako njemu. Mark. Oh, hi Mark. Mark, kaj je pa to? Ne, ble. Pusto je. Ovo bo, ena boka. Kaj? Eno sceno smo v 3 urah. Mislim, tako v 9 smo imeli namen začeti, ne? Kako je dobro? Pol enih. All the lights are dimming thin. Okay. Akcija, nisem rekel. A me jebe, stari. Koji ga posebno. Nisem radio. You should hear me now. Legiško se je gangstersko zbreku. Yes. Gangstersko voda. Super. Malo više dvigen, samo to. Še prej bo više. Sem tu ni fair, on na 100 kg jezik imam 80. Ja, pa pej tam je spet samo še 200 več. Da če mi gre doma na hrbet, pa smo even. Kaj, zdaj moraš, ko sem gledala, ali pač... Sem gledala. Vsakič, ja, veliko se tako zgodi, ženske dela ima to najtežje. Da boš ti ženske v nekaj daš vredno. Samo pač enostavno ni, se moč
moški ne so vsanejo danes. Fucking cheats! Ne, vidim šel. Se to je ovo problem, ja. 1, 2, 3, action za vajo. Tam, stran pol. Vrata se bo videla. Čakaj, ti mu režeš usnico? Ja, to tudi smo se videli. Dejansko je videl delal, oh my god, dobre kaže. To je še nov. Veš, v usta ti špricala kri. Ne, Vse za pojez, drugače, pa Ja. mislim, da moraš umreti. Moš mu rekla, da sem slabo. 2, 3, gremo. Kje si ti? A ja, že ne. I'm not gonna get back up. The only way's down. The only Še enkrat, kar naprej. Ne, pa dejansko sem imela, kaj, dejansko mi tako Dobar, naredila. ja. Pa ne, pač tako toliko, da se vidi, da si se me dotaknil. Ja, ja. Pa reagirati imaš. Privolila je, da je vsega. Vse najboljše. Ej, oh shit! Let's go! Oh shit, thanks. Izjava. Kako se počutiš danes? Ej, najjače, hvala ti lepa. Cut, sorry. Like total fail, ker smo pač skladili. Ja, I'm sorry, še enkrat. Najboljši šot je šot Sare v kuhinji. Fajn sem imel v službi. Jaz bi rada videla, zato sem pa hotela, da hotiš pri nas. Pač pizda, sorry. Kaj? Nimaš ti? Nima diska s seboj, ne? Ne, zakaj? Sari na pižamcu. Sarne posnamemo Eša na Mavišja. Kaj pa je to za MP? Produkcija. A ja. Ampak niso take pisarne s hodniki. Ne, je pomeno. Ja? Ja, to. Si dober, Marcel? And 1, 2, 3, action. Kašlaj. Ja. Tak, ja. Ja, ja. Še enkrat. Kako je bilo? Okej, čakaj, nekdo govori. Moči lajda! Moči! Kar še, ne, čak. Ja, okej. je šlo, nas je skazili. A ja. God, to je tako fucking weird, no. Pa daj mu neko muziko. Ajde, snemo. Sem ga potem, ker tam ni taga, veš, dramatično. Gremo? Ja, gremo. Gremo? Bog se to smejo, Sara. To je. Po mojem nisem še nikoli live tolikrat fancy rečem. To ni moj stil, Sandra. Ja, Sara, dobro. se odreče. Ja, tak ne boš glih po mestu hodaj nov, ampak lik od tvojega lika pa je stil. Ok, zdaj boste vse zaigrali, ko ste prevadili, ok, vsi teksti, vse, odrili, vse to. Ok, in gremo, 1, 2, 3, akcija. Okej. overhead. Oh my god, hoče se zapreti. I was down and you said Oh my god. little cars walking over our lips. We were together just like the changing tide. Ti bo zasnemo? Ok, manj. Jaz snema spela. Sem povej, Zelo malo vada. Last summer you were in it. Jojo! Jaz nisem igral.
Živijo. Ne. Kam pa tečeš? Boste dali izjavo za ne vem kaj točno. Tebi pa ne, pa to se ne raja. Ne, mislim, da ne tega. Okej. Ja. I miss the salt in my hair. In gdje si desa šli? And I miss your emerald stare. To je isto, vse. Sam zaščiti bolečina v obrazu. Ni nekaj obraza. In your red sundress, watching the sunset by the beach. Ne. Ker se sklada že tako na tako. Čak, pridemo me pa. Prizora si pa prav? Še enkrat? Videl se je, da si malo zareval? Daj snemi, koliko jaz zdaj vam bolj med stenko. Veš, ono, ko prideš do tega, da si naštemo sceno in pa kako se obudi. Lahko tudi za span prideš, če čisto zastaviš. Gledaj za span. Zaskušno ne bo ti, ja, skušiš še samo. Ja, se res predvsem poslušil. Teka, ne? Reklama za teka, ne? Da je noge natko imel, ne? Smo rekli, da čudno zgleda, what the fuck. Ne se vidi, da ni čaja not, prosim. Zakaj tako face nagneš, to malo nagneš? Hello, snemamo. Čakaj, pokriv, kje se Ej, sam še manj, tako, ne se ne odmajaš. Živijo. Greš nazaj spat? Čakaj, ena gospa gre? Pa ne gleda to kamero, za nič na svet ne gleda to kamero. Še enkrat. Čakal njega. Ja, jaz pa tebe. Reče Mateja. Ja. Je res? Lepo 11 mesecev, ja. Reče Mateja, Je 11 mesecev bo, Ja, jaz sem zajel. takrat telefon začne zvoniti. Ja, že? Takrat on že začne zvoniti. Res, ja. Stara, kako ti gre upravljanje dela tvojega? si že na rube. Ne, v redu, jaz sem na robu naredil. Ti se snemaš po pesme? Ja, Pa vas vidim pa. čestno, lahko. Ajde! Wow. Super. Še, bite zdaj. Super. Ajde, snemamo akcijo. Ležite, uživite. Sedite se na kavč. Ne vsi. Sami softiši so vse dali. Uživaš, Maša? Pa jih ne ostane pa peče. Kaj pa vroče? Ti si koma, ti si zaspihla. Jaz sem Ena bolj hard bass tripalovski Kjera? beat. Tripalovski. Žiga. Se ne da mi, se ne da mi. Ne, kaj, gremo še enkrat, Maša? Ne malo piješ. Fucking speed. Martin, kaj delaš? Ej, mene ful Kradeš hrano? Te jabolčni. Skriva se v Mari, kaj? Sedaj rabimo, tega več ne bomo snemali, samo to je ta scena, že povezujem ti, štikam ti povedal. Okej, razumeš? Poglej ga. Poglej ga. Ne me gledat. Dajte še enkrat skupaj roke, pa jih vidim tam zrak. Skupaj roke, samo se prej. Ja. Kje je Luka? Ko bo. Tako da, mislim, mi bomo skozi snema zdaj, tako da bomo hrano vrnati, tako da bo. Kaj delaš? Zbiraš fižol? Ja,
No, ja. Zdaj boš pa v filmu noter. Ajde, kje imaš zdaj igralske sposobnosti? Pomahita. Ajde, te pomahi. Super. Ja, dobro smo začeli. Po mojem bo to tako 30 minut biti jasno. Ali več. Pred začetkom filma. Kako dolgo dela? Ja, Sara pa odzadno. Dober. Zdaj imamo še hočeš. Električni grob. Je to električen? Ne znam. Za palcem malo odrim. Oh, I gotta stay away, but you won't leave me. No one makes me feel like you do. When no one sets my Sara, kaj, to je malo mučenja igralca? Hele. Ti nisi igral. Kam pa greš? Ne, lahko parkiram, ne? Tam parkirala obstanem. Luft ti puta. Si? Ajde, dobro, go. Čekaj, bok. Mora biti na hitro, veš, to je Ja. fora. Ampak, ja. Oh. Zdaj je razkrije? No točno tako, ja. Dober? To je. Joj. Sad put? Ne! Zdaj pa reagiraj. Probi ga poklicati. Ti bo eno slabo to bilo. Perfect. Aj, odločen. Stanči. Mi je že žal, da sem imamo tvoje imena. Jaz sem pa Reska. Reči. Tereza. Stanči. Lahko nekdo me zapre? A zdaj boš sem nas, okej. Ja. Pa Sara v zadnji. Sara pa tam vzaj. Sara, pomahi. In kat? Ko je? Kat, kar nazaj gremo lahko? Kar vrne dole? Dobro. Okej? Dobro. Daj kar obrne. Še enkrat bomo šli zadnjič. Mikrofon, čakaj, vidi se? Ja. Dober. Kot? To je bilo zdaj vse ful. Da se buno glasil. Neka gledo, mater, to te nabije, odnesete 5 metrov. Kaj bo ta? Lega. Ja, ne bom šlo, ne? A? Smo jih slikali, ate? Slikali smo jih. Ja. Unga z velikimi rogovi, ta gazdo smo videli. Ja, dobro si jih to zredil. Seagulls flying overhead. Sem ti rekla, da mi povej, če rabiš pomoč. Prid. Sem. Ne boš, prid sam. Se bomo stepla. Ne, gledaj tako, da se prav, da on noče ti krožnika spustiti. Kam imaš to? Akcija pošvanje in akcija. Sorry. Ok, še enkrat akcija. Ok. In akcija. Ok, Luka, poglej Niko. Dol na Niko, dol. Niko, poglej. Ok, naj Luka ta. Luka, poveži ten pa nazdrav. Stava enkrat dvigam. Ja. Hej. Malo se jaz vide.